ai nomination te in an file trana tun in khana hian eng angin nge in party in base na in nei dan ila kha min sil the kan sarkar thei kan base ya tin ke po hi katin thei karing in tin lo tin ta ula nge in tin na chan tur hi ya i sia Mizoram mi pui hi an mang ang to kan ma hun ni athim da nan thebeka su wangin congress hi hemilaka than chuak tu chun ni nan thia a chan chu BJP kan ti hen la Mizoram BJP hi kan soi lawa central BJP hi aron lal chau hi kan lawani athan chu central BJP hian in helaya an BJP te an rin tok rei thelo wang hian in MNF mo te PMM hi entry point an manglo thelo chu ke ni congress ka chu engtikong ma BJP tho pui lo tur chiang sa kan nia wang khan Mizoram mi pui hian ke mani hen rin nan katin ka thien ani le tun ha Rahul Gandhi ka rom kalta aizo ba ka ni le aro Rahul Gandhi hian nge tun ni than tur hian ngong na satak ani don sem an nei to tan der to aron kal kha kan lom khop maya aron kal awang po khan mi pui po hianin be seina min penasa ni aron kal hian om zia nei thui khop mai congress tan kan that phale zual in country nam dang ko pui nei candidate ruat lo chung changa khan khadi in party atang khan ang khal klan ta chu tiang ani mela chun MZP lam khan ni makati thu le an do dal thu khan so hei hi in party in rampung ko angin achia pui thei mai lo mo Miriam L Frangtal Chungchang isoi ni kringa ani hi congressian candidate tan kan du em mitang kai tur ani kan fia chu wangin ani hi kan candidate kan da lo eng to tu anom nge ang ti pok kan ringa bial tina hen congress hi ding lo vek phi la chon tam tak hi an loming karinga party tam tak po chu wangin ama Miriam mi Chungchang hi kan party hi chuan kan ngai tu luka kan party tan so ni lawin Mizoram tana kan ro ru kan asset nin kan thia ta wangin kan di tirani in party na chiat tha in ring lo dinami kan that pha kan ri la wangin ama chu kan din tir chu ni lam